الله کچناوکی شیرینه گوتناوی حیات و جان و جینه ای ناویت رحیم و رحمان وی ذکرت شفاء و درمان هر حمد و سنات تن شکر و منت هر بوت خود خدان رحمت باور مهیا کتو خدایی هر تو مزنی خدان بقایی تنهای تو به حوالو همسر نی پیتوی یه وزیر و یاور حاضر توی لسر دلان رقیبی شاهد تو لكل کس قریبی زانا بخفه و عشکاری تو چند بزری دوهن دیاری آگاه بشهادت و غیبه دوری تو لهر نریز و عیبه هر وب محمدی مباور عبدت یا قاصد پیغمبر سردار همو پیغمبران او سر دفتر جمله سروران او روحنی آفتاب رحمت او در گرام بهای خلقت بناهی چاوه جمله لم تاجا سر خیر کرند آدم او مظهر خوش خطاب سر و سبب سجود املاک خوشویت یه قدیر گرانه آخر تا پیغمبرت جهانه فید و کرم و سلام ده به حد یا رب تو بریجی سر محمد هم سر همو چاک و پاک آلان گل جمله ایوان مزن هوالان صاحب هنرت دپر درایت لصفتت خدان دیانت پر بهرورن خدان کمالن خلیقت بشرن ملک خصالن سر دنیت او چه جان فدانه یا رب تو بدی جزای وانه او شامل دینین و شریشت او مرشد دینین و طریقت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بنابه خدای رحمان و رحیم حمد و شکر و پسندان بکاملتی رب عالم ربه صلاة و سلام لسر مزن ما قاصد خدا محمد مصطفى به تماشوان عزیز بینرین هجا به مواب خیر به دکات دریه دل خوبکن ام دخوازن جدل ورا ببن میوان ام دخوازن دست گر و گشت آخوا بکن لسر عرض جیهان و کردستان بله ایرو مدیوان خواه لناوچا رشمله ناوچا مردین مدانیه میوان مهنه که ماموستا شاهین و خیرات نسر چاواتنه دیسا میوان ما هنرمند که محمد صدیق و خیرات نسر چاواتنه تماشوان عزیز بینرین هجا مجاره منی لسر تصوف دومه ان شاء الله ایرو ماموستا خوره اما لسر وصفين متصوفين قلتي أهل معرفة أهل محبة وأهل عشق يعني أمل تشرشفا دردورة معرفة محبة وعشق إلهي أمي هرورن بماموسي خور إن شاء الله بل جبر قو بيكم دبن ميوانه ما كرتاسي هم تخوازن ماموسي ناس كن كرم كن أمو ناس كن ناوه من شاهين باش ناوه من يانالاق اش هذا خيمة نافچه شرنخ از ما مستمع وکی دی زانکو ارتوقلو دا لیسانس بلند مقدان دیا
كردولوجي يا كردولوجي. سرچاوه خود راضی به ما مثل و گم برین های مگو ام خوازنی رو لسر معرفتا خدا ناس کرنا خدا ام خوازن ام مشتغلم بورم ام بور دست بکن کامل میمت کرد داره ناس کرنا خدا ناس کرنا انسانه گو انسان خو ناز کی خدا ناس کی براستی گو انسان خوون داد کی خدای خوشی تعبیر گو جی دبه هو ناست کی دمن بوری خدا رب العالمین چقدر گو انسان ریا خوشاش کریه خود تشتک حساب کریه رب خوشبیر کریه پیغمبر شاندنه وان پیغمبره او شیار کرنه کتاب شاندنه او کتاب ری پیشوان کرنه بله پیغمبر داوی پیغمبر محمد مصطفی جبوگو پیغمبر داوی بو دوید پیغمبر شخوا ناین کتاباوی گوجر هاتیه قرآن پیروز نام مدیه ام دخوازن چرچوا قرآن پیروز حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام و علم معلومات ده ام لسر رب عالمي ام بيشتغلن كرم بكن ام دست بكن دفع عملي باوري هبه باوري وقت باوري متام به بخدا تعالى هبه يعني الشرطيك يكم أفا باوري و بشرا باقجيا قلب وقت ام قلبي خو باقش كن جنها جنباشيا إن شاء الله تعالى أمي بهتر نزيكي خدا بن بهتر خدا تعالى جمرازي به يعني أو خدايكو أم دانا وجبوي تشنا أم دانا هم عاليمي معنوياتي وهم عاليمي وكم بين جسمي مادي لازم أف باقش بونا قلب وقت ما قلبي خو باقش كر هنگي او عالية معنويات سردستيل عالية مادياتك بله وجه يا ديجي وقت ما قلبي خو تشوا يعني بالزهده بالتقوى لازم ام بيك بين او جيب عمله يعني تشوا ام عردي خو باقش بكن شكفرا جستريا وبشرا ام طوفي خو براشينن وبشرا ام افدن في طوفي خو افجي عيني وكا في قلبي شوا ام بالذكر وي بيش دبم بهتر نزيكي خدا بك سيدا دفرد مثلا تيو جو باوري بيش لازمه باوري جبرگوش فطرته نوره يعني يرو وقت عم الدنيا دينارن العالم دينارن كسي جو خدا ناس ناكن يعني محقق باوري هم تشتكي هي يعني او كسي جو تي ادعاء بدينتي بأولتي دكن او بأولتي وان جوارد بدين دي بباوري يعني وقت شوا ميدامه وجودامه نان وآف دخوازه روحي ماجي باوريه كي تخوازه كيماسيك دور ده هي جبر جو كيماسي هي كسي قلبي جو باقش بو كرم كر رب خود بينا بل جو قلب نات باقش كرن يا قلب لوتي به ديتنا خدا زور جرانه بله اجا ام الحمد لله مسلمانن جبر قال ام زاروك مسلمانانه خد تعالى لطفك دائما ام خو مسلمانات الدنيا بل دي سج وقت قلب نباقش به ووقت مثلا مينا قوتي وقو عرت مرو بده قو مرو بعمل ويعني بذكر وقلبي نشدينا او باوري دورده باوري خدا دورده ناسكنين وكده سر تفكره مثلا يعني خد تعالى قرآن كريم جمرشيان ديا وأف كائنات جي أفجي كتابك خداي تعالى يعني أم حالو كرم بيجن يمكن دي صنف قرآن كريم وكم بيجن معنوي وكائنات يمكن مادي لازم أف تفكره ما سر هر دو تشتابه هم أم كتابة خداي تعالى بخينن كو قرآن كريمة
و الجوري في كتابة خد تعالى أم كتابة كائنات جردون أم بخيان أم ناس بكن وأم بهي الشكل بجهنا خد تعالى نزيكي خد تعالى بل بل بشكلی مرو رب خو مرو ناز بن ناز کرنا خدا مرو مچابه مرو رب خو ناز کر پیوه مرو جه حزب کرد بله يعني بشكلی شخو وقتا مرو مگوتی پرتوکا کتاب خدای تعالی دوی مرو بخوینه قرآن پیروز رب العالمین بحثا قصة نبي إبراهيم تك دورتي ناس كرنا خدا وقراوين الخدا وتي ددا دو استهجك ددا دو روجي طابي بلكي دورد نبي إبراهيم شخوا پیغمبر چوكاني تي محافظة كرن جگونها بلكي ويا ميناك كبا جبو كسي باورمن جمر قوام مسر بفكرن كسي قو دطفن نابر رب او شغ مرو بيجي رب عالم خدا رب كولو كي داوي جرتنه بله تيكي قو داوي جرتنه به سري جرتنه بله بشكل مثلا لسر وصف خدا مرو كاره كور ودور بفكره بها جهر هذا كائنات وقت مرو سر بفكره في رياد دي معنى وري عين له يعني وقت ام بين بيرخا كو رسول خدا نزیک کو پیغمبرتی جراوره چه چیای هیرای وقت دچوی داره جبر چه دچوی داره yani چما دچوی داره yani insan hamuş خدا دینی خدا دور کتنه به امریا خدا کن حقسزی لفت کن دچه تند منی تفکر دکه حتى جه خد تعالى أو دريه كود بيجي اقرأ بخينا يعني بخينا اقرأ باسم ربك بخينا بنافي خد تعالى أو دريج مرفبويا يعني دسبيك الناس كنا خدا أو شخ مرو كار بيش تفكره أم كارم بيجن تفكره يعني çünkü مرو وقتا لسر هم يرو قرآن بيروز نام ده هم جيتي كائنات جي برتوكيكي مرو سر بيا بفكره مرو يعني تفكر فكر مرو بالي خدا دبه مرو بي خدا ناسكه تفكر سر گردونه سر قرآن جي بهتر ما نزيك خدا تعالى كي چاوا مثلا ميناك مرا ميناكا ان خوشك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي خدا تعالى بيجي يعني ميناكا هري خوشك جوارا اوا پیغمبر رسول الله هم ویجا و يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويا بريا ويجي وعالمه و ايروجي يعني بفا غاوا نزيك خدا تعالى بنا يعني چه غاون اف تفكرن تنبونا بتقوايا بفا غاوا نزيك خدا تعالى بنا وجهانا وكان بيجن درجة كولو يعني بلا كولو ام بيجن حتى قوتنا فا انسانا يعني جمرة دبي وكا درس رازانا و خوارنا و انسانا جي دبي عبادت جوارا اوجا ام جي ايرو يعني جمرة نا دورا ام جي بخوازن ام في قلبك باقش ام نزيك خدای تعالى بن ام خوش دنیای ام دور بگرن يعني دنیا خوشی و آخرتا خوشی ام ويدنگ بگرن ان شاء الله تعالى ام جي بشكل نزيك خدای تعالى بن و خدای تعالى جي المراضي به ماموستا محمد معصوم فاروقی تیمه گو تصوف ناز کرنا خدا به هفگریداییه دبی عزتا سربلند دیا انسان دبی به باوری و به معرفته عزت و سربلندیا انسان به باوری و معرفت ناز کرنا خدایه دبی نب مقام و نب موکیه
بلی روخت مرو دنیای دنره ایرو چپ انسان يعني برو بتشوته يعني شاشه خواره لورا سربلندي عزته اكثر ملت اكثر قال اغلبيه قال د مال وموكي مقام دبينه دمك يكي باورمنت يعني وانا وصفه متصوف انا بيرجي اصلا وصفه من انا باورمنت انا دمك جرك مرو وعزته سربلندي د باوريا خدا ده و چی ده ببینه دیسا ده ناسکرنا خدا ده ببینه تی حقیق علال کن از گوتنا بری دبی تی جارنا دبین اشته کرمانچ عرب ترک کیوان سر بلنده اشته کیف و شایی شکرش بوگو چیه جار امجی طلبه خورجی ورنجی خورد بجن دورد غلطی هیا يعني يكي تركش بوغو ترك شاهي تنه يعني نسر بلندي يكي بوغو ترك يكي كرجي بوغو كرد نسر بلندي يكي عرب جواري مجيك ورنجيك عرب برسي نقول هاتو عربي نقول پیغمبر عليه الصلاة والسلام عرب بو قرآن بزمانه ويا اما نقول بيا نتشكي قلت بجهده خب دست خستيه نكاره خب بپسنينه پس ناندم چی قرآن پیروز سیدی به بتقواییه يعني اشترسا خودي او حس کرنا خودیه يعني مرو چوا دروته د حیات و جین انسان ده باوریا خدا ناس کرنا خدا ترسا خدا گو که مرکزش بو چیش بو خلاصی و سربلندیه انا فرده توبه امکانم بحثه توبه بکن توبه دسته مده يعني امكارن جگونه خو جنباشی خو حقسزیا مکری ام انسان گناهکارن ام توبه بکن اب دسته مده وقتی مرن هات و ما توبه نکری مرن ند دسته مده ام ند اراده مده يعني چاوا توبه دسته مده و ام کارن توبه بکن بال خدا و هرن مرنجی او جی ندسته مده خدا وقتی و هات دم مرنه هات و مرن و ایشی خوکه و امیشن اوجه ام و زانبن و بلا تماشاوانه برنامه وجه اتخوازم و فرقیه دبن هی او مرنه کو ندسته مده هی نهاتی لازم ام توبه بکن و ام قلبي خو باقش بكن جارنا ناف جوا كده هناك بيجن ما تشكر يا قلبي ما باقجه يعني قلبي ما باقجه بجا باقش بونا قلب اري سر شعبه باقجه لعمل نا باقجه ما هو سر وانا بشتغل ان شاء الله بلام تخازن كوتني بدن هنرمند كيف حمصديق قبل اجمره إلهية كي بس كي مخونا گلو شاه کرام کان صاحب بیت الحرام
ای جبرائیل لید کر سلام کانی محمد مصطفى کانی گلو شاه عرب كان حاكم بأصل ونسب خوي معجزات في عجب كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى كاني قالوا يا الشفيع كان خديوي قلبي رقيق كان يا أبو بكر الصديق كان محمد مصطفى كاني قالوا كهف الصحاب كان معدن الصدق والصواب كان عمر ابن الخطاب كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى بشتك دنيا بانما عيبك وأمسر خن غما ناجون رياوان هردما جعد محمد مصطفى تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و دشام عدل و عبادت دابونام دعوة محمد مصطفى دعوة محمد مصطفى ولی سعد خوش مالی آوا خدا جو راضی به موسم سعده و مهن ناوره که پشتی ناوره مدیسه بشادی هم انشالله تماشاوان نازی پشترک ناوره کرد من پیش بری ببین